Nabi Muhammad ani Abdullah, Abdullah ani Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ani Hashim, Hashim ani Abdi Manaf, Abdi Manaf ani Qusay, Qusay ani Kilab, Kilab ani Murrah, Murrah ani Ka'am, Ka'am ani Lu'ay, Lu'ay ani Ghalib, Ghalib ani Fihrin, Fihrin ani Malik, Malik ani Nadri, Nadri ani Kinana, Kinana ani Khuzaimah, Khuzaimah ani Mudrikah, Mudrikah ani Ilyas, Ilyas ani Mudar, Mudar ani Nizar, Nizar ani Ma'an, Ma'an ani Adinan, Adinan ani Uddi, Uddi ani Udad, Udad ani Yasa, Yasa ani Hamaisa, Hamaisa ani Salaman, Salaman ani Nabti, Nabti ani Hamal, Hamal ani Qaidar, Qaidar ani Ismail, Ismail ani Ibrahim alaihi salam. Terus Nabi Ibrahim diulang dia. Ibrahim ani Tarikh, Tarikh ani Nahur, Nahur ani Saruq, Saruq ani Arghu, Arghu ani Faniq, Faniq ani Abir, Abir ani Syalih, Syalih ani Arfakhsyas, Arfakhsyas ani Sam, Sam ani Nabi Nuh alaihi salam. Terus pada Nabi Nuh. Nuh ani Lamik, Lamik ani Mutu Syalih, Mutu Syalih ani Akhnuh, Akhnuh ani Yarid, Yarid ani Mahlail, Mahlail ani Kanyan, Kanyan ani Anush, Anush ani Sis ani Adam alaihi salam. Katru pada Nabi Adam. Baik pegah kalak